Fotografije nakon dva razorna zemljotresa koja su odnela više od 5.000 života u Turskoj i Siriji prikazuju spasioce kako kopaju golim rukama, zgrade koje nestaju kao kule od karata i spašavanje ljudi i dece iz ruševina. Međutim, nekoliko fotografija pokazuju svu agoniju kao fotografija iz turskog regiona Kahramanmaraša na kojoj se vidi kako otac drži ruku svoje mrtve ćerke koja je zatrpana pod ruševinama. Sedeći na gomeli ruševina, Mesud Hancer drži za ruku Irmak 15 godina, dok ona leži na krevetu zatrpana šutom i betonom. Blizu oca i ćerke, čovek sa maljem pokušava da se probije kroz ruševine, prenosi Guardian. Neutešni Hancer ne želi da pusti ruku svoje ćerke dok je spasioci ne izvuku. Tursku su u ponedeljak pogodila dva snažna zemljotresa 7,7 i 7,8 stepeni Richterove skale, u kojima je poginulo najmanje 5.000 ljudi u Turskoj i Siriji. Turske vlasti rekle su da je više od 8.000 ljudi izvučeno iz ruševina, dok spasilačke napore otežavaju sneg i hladni uslovi. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan proglasio je vanredno stanje u 10 gradova pogođenih zemljotresom, dok pomoć stiže iz svih krajeva sveta.